Assam Opran Kilang Saikam Minister Kesap Mahanta Dipurong Supialong Nangka Humri. Jintang ahawar aratum kaciling atawar kawiajok rong arat cingrum si tawar kasilang. Kardom Kari Prime Tamalang Penili Samira Nitimupi Nona Joitha Beer Tangton Pen. Assam Opran Kilang Minister Kesap Mahanta Wostik Niphai Kripliarni Karbianglong Ahem P Dipurong Supinang Policy Dipu Medical College and Hospital Humridam. Dipu Medical College and Hospital along Humridam Pen COVID Kiso Kilang Bomb Award along Lang Taritakang Pen Puthot ICU Adim Ingputikang. Minister Kesap Mahanta along Karbianglong MP Horen Singh Bay MLA Bida Singh Ingling MLA Dar Singh Ronghang Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Karbianglong Autonomous Council EM MAC Lapen Saikam Saipu Saipiatum Chetongdun. আমি ইয়াৰ যিখিনি এখন উদ্বোধন হ'ল আগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেখেতসকলে এখন উদ্বোধন কৰিলে যদিও কিছু কাম এতিয়া বাকী আছে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ সেই কামখিনিৰ কাৰণেও আমাৰ ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগতে দুবাৰকৈ আমাৰ কাৰিকৰী দিশৰ বিষয়া আৰু কমিশনাৰ সেক্ৰেটাৰী প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী ডিএমই সকলোৱে চাই গৈছে ড্ৰেনেজ কিছু প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি আমি এতিয়া ঠিক কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত আমাৰ 19খন আইচিইউ আছিল আজি আমি আৰু 21খন আইচিইউৰ বিছনা উদ্বোধন কৰিলোঁ আমাৰ লগত চিএম তুলিৰাম ৰংহাং তাৰ পিছতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক নীলে ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীকে ধৰি বিষয়াসকল আছিল আমি আশা কৰিছোঁ আজি 40খন হ'ল আৰু 10খন আইচিইউ আমি ইতিমধ্যে কাম কৰি আছোঁ 50খন আইচিইউ বিছনা ইয়াত হ'ব তেওঁলোকে থকাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই এটা ৰুমকে দুভাগ কৰি দুজন এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আছে HOD আছে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আমাৰো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আমি সেইকাৰণে এখেতসকলক 2-3বাৰ পঠাইছোঁ গতিকে ড্ৰেনেজ চিষ্টেমটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত আপোনালোকে ভালকৈ জানে যে এই ঠাইটুকুৰা অলপ ওখ ঠাই আছিল কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সময়ত ইয়াক হয়তো যি ধৰণে কৰিলে নহয় যিখিনি হস্পিটেল বহিছে সেইখিনি ল'লেণ্ড কাষত ওখ ঠাই গতিকে ইয়াৰ অকণমান হয়তো ড্ৰয়িং ডিজাইনত ক'ৰবাত ব্যতিক্ৰম হৈছে যাৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে সেইখিনি আমি শুধৰাবলৈ এতিয়া আমাৰ এখন কমিটি মই গঠন কৰি দিছিলোঁ মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতসকল কমিটিয়ে এতিয়ালৈকে দুবাৰ আহি চালে আৰু গোটেই বিষয়টো গুৱাহাটী IITক আমি এতিয়া টেকনিকেল বিভাগক তেওঁলোকক দিছোঁ IITৰ লোকে আমাৰ এই পৰিস্থিতিটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাকৈ নতুন এটা ড্ৰয়িং কৰি দিবলৈ দিছে COVID-19 akiso awara puthak lapen sekelang ahem ke mesenji aphan lapen Dipu rong supialong nang humri pen Dipu Medical College and Hospital long nang kelang aputhak pherang ke atoma pha than pachini tegang West Karbianglong along constituency kido anang bongpen Jinthong constituency ta isi kaching through our sai kawenai a constituency lopoke Karbianglong araratum chini School ahem kadore pen chenglok dam pridam pro rong rup alu anta kachlengon eadip dopeglang Laswang bongpeng rong Jumang sinar arong dongput ruklak bearong bokiching lapen jaluk langteng arong aratung chingrungsi towar dambonga phan kasalam ponboma beta pherang ke piratan nepe beta nang pale kachilenga towar kawya jok rong aratum kisung thektik anpin kiso kiunia toma phan anta kapar phang lapen kibu pensi towar pimate amterengan paledamna Lancho takali lokachala hem kawya jok baithalang so kalite amterenga longkido Assamese medium alangsi dunnang rentilo pusi hadakido hawar araratum pen therangke kauni dama hocche thandon ke kiceng si ke tovar school ke dam ke bang ka hillu par school dun pulote dakpen haboy thalang so am tovar rajir ding mangke 10 kilometer Mang tim dak sekolah be man. School ke
Prang do ke do LP school stanon ka belo ajerding piklo nilita hasud bihek lang mak chutini derlu hani li bihek aku LP school ke lom sodun long stanon ke abe derlu la so dak nilitum ke so hospital ta 10 kilometer boy thalang solo mati di ampar ke damning ke la so to wa lo mi o hinu o tanang litum tanang thek long lo la pen akisung la pulo ciba pon ka cibu mate ka cibahar la son lo ki cigi jang kisukan ita la son si cipon bom nilitum ke Tang tenang itu usul ko pete usul ke sana ke duk sung pula. sung pik alo lage cithan no te cithan nang kok lo te ma jodi non ki sung hut ke cithan nang kok lo la pulo je apen lo pini gariso la hai pen si dambor i bor adam pajo la pulo mate iri ciri si a group la son si ke dam lo ki juna lang ke la bang aprang SB mapilo la so lang ting tum bang ke tengkang lang amat SB dam rukta mithang rong si te bok te re rong berong thak pen chipang room si chubonai dam si la so lang si jun ik bom lo nil tum ke bonai tang te le ilong adim an chokang po bating beheng no kang dak po dam ruk ti bidati so pu ha mu chicken no so sarkar pe nang rap lo jatta videl no na tengki bikrai lo pipe ta wan ve jatta wan ve ki e lang pon ikite lang pon ta me rong so rong bot kacheleng atwar ka ve joini ritum rong rat thurpak mikar mi thurpak mi tha kam che ba det pen aso towar ke thok along itum akar news atum hana churopar lo hok lo itum Jinthong local MEC Pradip rong pi nengkan koi lo kacari tang sami pinyani laso towar nangkelang ye phan amang teman melang lapen laso towar ilitum aphan election apran nang ba rat aphan nang pa chini ke PMGY scheme kilometer hini non immediate pe nang pipo pu nang survey pe na phi laso towar kunes kang budal lo lapen laso towar posiban wedel lo aso towar PMGY scheme bandelo ponte le so habar ko PC kidu kisung kelak kidu ponitum kitum ko ano ne kisung ke boy kisukun epen chenglok ilitum chojor cholang put kowe bagan thepo hadak penitum nang kang hor lok kapar phang nang kang hor nang litum ke pon ke ban kisukun epen chenglok stame an tanitum char sinang lo non ke pinyani ke পরিবর্তন সরকার পু স্তামে পিনিয়ান কে জব কার্ড টাকা বেদেলো কংগ্রেস সরকার ধুয়া সব জব কার্ড হুপি প্রাপনি তুম চইলা লাংলো স্তা পিনি বিজেপি সরকার পরিবর্তন সরকার পু কে বাং স্তামে পিনি না সন জব কার্ড পেন কাচিলেং আতবার না পিয়ে ফান্ডা পিনি নি তুম থেগলো ala Anbar tahadak rong kedo araratum sai kachutikia portit ahusitame ame thanga sai tibikoksi kachilenga tawar kasilamalong chitodun lase hawar araratum non kidogom karbiang long autonomous council ACEM tuliram ronghang MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron lapen local MEC mate EM Pradip rong piatuma phan jinthong ahawar angka kachilenga tawar kasilam pon lab jia phan kachaningri padupon Pini ladak nijang karbiang long jinthong constituency along ladak labang sorong tame most neglected village mate kelang pangkrinei arong pula kharam deta hinone achiladak ke rong chomang senara rong putapu lapen ke tasotowar rong thomrong blido jaluk lang tengedam towar tala hello lapen ke rong ni rong thoma towar do lasi alang etum aningkan do piklo labang sorong kiseng lapen non puan tame Sorkar rang celar bomlo sitame labang so towar lapen radak ke duara tum non antame sorkar pen kirap awar sai long pon pelang la sipini ladak citong an alang tum nang citong lo labang so towar kida makrong ki mesen je phan lapen kisu kiwan kisu pon tame ki mesen je phan pura alang tum citong an tame alang tum wang lo lapen non apor lake sai katiki apor sitame alang tum mithanga sai cibikok se alang tum labang sotowar jok wan nang jipu matha se alang tum citong an tame alang tum mang citong lo lapen ke kam klem lo la sini le tum tame hadak la sonda berta long sini tum tame hilowing man tame dadak nang humri nang kok lo la si dadak itum ro lon so se la so kasnu sa lo pipi pon na
la pendak cari pon bom CMA matum aphanta pachini nak puse alang tum aphanta no se pachina man alang tum pancoro lo la si nilitum ladak rong chumang rong senara rong atwar nonang tum thek long lo gari motor ghelat unje kam kali nilitum ikeng benge damanta atwar avi pusi nilitum mithang jong jung kam chibi koksi nilitum idon in la so dim kit dai ji pusi nilitum pedinta ke klem lo la si ano se ke damtang eri kongres sarkar ke dohut nilitum cinthong IM produbrong pisar ta la so towar alang ta akeng benwang long bek lo ningkan phonin kan throng ne prang bidan se hem achujun alang li la so towar helat long bom lo sita alang li non puta la so towar nang pe misen je phan bori e la si an se alang tu phan cari pon bom karbiang long ACM saraphan la pendang tu homosti cinthong yang cetok dun prodip rong pisar phanta anu sila sotowar nang rabje phan si nilitum rong sorda nang chuning di dun dalo Jirikinding Police Station along Aprang Pen case registered tangateng pen inut sor tamaha puabang pu Amina Kaslam noli isya hele pen keton kelangaride kachingna Nizang Karbiang long Jirikinding Police atom pen subi sutong aphan hele pen ki ap kapatia koi pen akaprek adim pen nep ingna ponlong chitlo Pinpur me kedamtang arwa cikloni phai crate rokarni sutong aphan inglong aridalong Amina Kaslam ahele pen apo pusi sor tamaha la pen pura boy bangnia tum akoi pilo la so teng pen akaprek adima long pen bangnia phanta nep ingnang ponlo Bura boy aphan bosik ni phai rokarni nep ingnang de tapi sor tamha aphan bosik ni phai crate thomani sik nep ingnang ponlong lo Jirikinding Police Station along case number 02/2021 under 302/34 IPC Lapen R/W Section 51B/27 Aron Repen Risim Kiora Putha case Paponsi Bura boy aphan hamren hem kangsamalong thap thotlo Apen sor tamha aphan Jirikinding Police Station along Bipon Koksi Karju Patertok Pon Bomla Nihang Longri Baptist Kazalang Ame Kapar Lo Koila Matia Hawar Kido Inglong Ikpi Baptist Church along Hempua Biri Pupanongsi Ason Arong Ki Eki Somasai Ki Klem Pona Berta Perang Ki Pitor Teron Pen Berta Nang Palik Kelong Pen Anparta Kipi Memu Lapen Bang Aphan Kirap Kipi Jipulote Imithang along Kipi Dunji Ason Dopa Prang Nangla Lason Thak Si Inglong Ikpi Baptist Amondoli Hempua Biri along Jek Lothe Lapen Kowe Arong Ki Eki Somasai Klempon Kowia rong pharopho lothia rong pharohini lapen chekta eponsi kebangji apora hut akirap long pon popusi mandali keja tompe ningje non kiwang jilang ani rubol sa lapen kaprek asai setame kemang pondolang pusi assistant pastor Daniel bepen pachini pon church componer lo mate girja hem componer lo chiri pholong le dang do labang songbong e phar mata chi tim man ke ni tum bari sonse pon lo sedaki e pon ka sonse son la son lo kuwe sini tum nang kedam tang ata hithiero ni tum e pon lo klem pon lo mondali si chelang pet pensi klem pon lo se labang songbong methang aklim kiri mate ka pari pen ajok adha dhi ke ni tum e pon lo la pen apar ke kaching honai akorte tumlang tum ni ki me pen se tame tharoi si arong ki pi pen dak e pon lo la pen apar ta dorde chot pen ajok idon rong kep pen tum chirung thusi aku e pon tholo se kaddo we pangrum pet pen tum rong pharo pho bak parnisi idam tang arui tum klem pon lo la pen phinu se tame sonak thak se tum rong pharo hinian bak klem pon lo e pon lo non malam so poraphan birtamu intonixna Chora lah pok cukor jin dan nang na. Igar koi bong manai bang serak thane pok cukor ong. Kopi pon bong.
Pipolote. Igar ko ni pokchok oreluti men do nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la pubunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Jiro anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu pon lo. Lahan lo Alon Medical Store, Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrig tame. Dihe namo pit putat birta long wang tulo. Kalitang sikari terang apan adona rap ajir pozir pilapen hemisiatum chitong petpen wosik ni phai cricket homani kalitang ningkani sike chokani kachiki moasa kapitapon. Kalitang lang tup terang lapen kalitang mekriteron piasupo kalitang sikari terang 1975 aningkan theria chiklu ni phai kre fornisi amahang theglo. Alang lilo kachali chengadim borsali teron LP school chokiola number 1. High school angdeng chokiola high school lapen college angdeng Difu government college along se kachali. Kalitang sikari terang akai kidote gahut bukazan KSA ame puta khilang. Apen KCS therapy ame claim bang puta claim tulang. Anparta hempre ke hangasong ASDC CPIML along sidodun lapen KSA kapang tangpon along ta chirap chitodun. Kalitang sikari terang atora men ke kasen hansepi asupi amen selmalin terang pe lapen asupo amen budhi richo terang. Selmalin terang pike 2021 anikan Miss Assam along first runner up kelongdun abang philo. Kalitang sikari akai dote ga hot madu along ta jelangdun thek. Pinia birta bangkela pansikang ton iklo dometame kurang thu.